ubuzima ahantu habiranye mu cyo gihe bakamira amatanja umutakura cyasanga kutagenda aho bose aho kuri ari ya kuri yaronde babuza amazi umuryango w'abibumbye uravuga ko abagera kuri 100 babwiwe intambara mu ntara ya Gaza ari abagore n'abana. Umukino w'igisoro umaze ijana mu Rwanda. Urutare amateka ajyana amateka ariko yajyaga yicaraho akavuga bya bindi byo kwiga mu hari uri mu karere ka Huye mu murenge wa Mukura mu kagari ka Bukomeye kashyirwa kuri wa Ntara. Iri ku makuru afite n'ibyo kwisi n'ayeje mu kamusi ayashize amer wabaye kandida perezida mu Tunisia yakatiwe igifungo cy'imyaka 2 n'amezi 10. Umwe mu bakandida babiri gusa bemerewe guhagarara perezida Kais Saied mu kwezi gushize yatawe muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 umunsi w'izina abayobozi bemerejeho kandidatire y'itora. Umunyamategeko Abdel Fattah Messaoudi umwunganira mu rukiko rw'Ibarwa abikorwa mu kuba Tunisia yatangaje ko urukiko rwongereye imyaka 2 n'amezi 8 ku gihano cye nyuma yo kumuhamya icyaha cyo guhindura impapuro zamushyigikiye kugira ngo abashe kwiyamamaza. Messaoudi yavuze ko Zambia y'imyaka 27 y'amavuko ikatira igifungo cy'imyaka 35 yongeyeho ko uwahoze ari umukandida akurikiranwa mu manza mu tribunal zitandukanye. Uyu munyamategeko avuga ko buri cyemezo kivuga ko urupapuro rushyigikira Zambia umukandida rwahinduwe ari impamvu yo gutangiza urubanza rushya nk'uko byatangajwe n'urwego rushinzwe amatora muri Tunisia ICN. Zambia wahoze ari umudepite umunyemari akaba n'umuyobozi w'ishyaka yabonye amajwi agera kuri 7% mu itora rya perezida mu 2019 Kais Saied yatsindiwe ku majwi arenga 90%. Kuva amaze gutorwa perezida Saied yikuye ubutegetsi asesa inteko ishinga amategeko anavugurura itegeko nshinga. Abatavuga n'ubutegetsi mu birwa bya Maurice barasabwa n'ibyerekezo by'intsinzi mu matora y'abadepite nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe Jovenel kuri wa mbere yemeye yatsinzwe. Amajwi yavuye mu matora yari yatangazwa ku mugaragaro. Cyakora ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP itangaza ko umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi David Bamukura yasaga n'uwiteguye gusimbura Minisitiri w'Intebe ku nshuro ya gatatu. Minisitiri w'Intebe David Jovenel yavuze ko urugaga rwe RUDEP ruyobowe n'ishyaka rye United Socialist Movement MSF mu magambo ahinnye rwaganaga ku gutsindwa gukomeye mu matora y'ejo ku cyumweru yabaye muri iki kigo giherereye mu nyanja y'Ubuhinde. Ibikorwa byo kwiyamamaza byatwikiriwe n'igihugu cy'urukozasoni ku ifatwa ry'amajwi ubwo amajwi y'abanyepolitiki ay'abadiplomate ndetse n'ay'abanyamakuru yari yafashwe na telefone mu ibanga yageraga agakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Umunyamakuru ushinzwe bwasuwe ukomoka muri Eritrea umaze imyaka irenga 23 afunze ataburanye kuri wa mbere yagenewe uburenganzira bwa muntu. David Isaac yari mu itsinda ry'abantu bagera muri 20 barimo abaminisitiri muri guverinoma abadepite ndetse n'abanyamakuru bigenga bafashwe igifungo mu kwezi kwa 9 mu mwaka wa 2000. Isaac yahawe igihembo cya Elder Staff kubera uruhare runini yagize mu butwari budasanzwe mu guharanira ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo imyizerere ya muntu no kurengera uburenganzira bwa muntu nk'uko fondasiyo Elder Staff yabivuze. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ufata Isaac nk'imfungwa y'umutimanama kandi umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka Reporters Sans Frontières uvuga ko we na bagenzi be bafatira igihe kinini ariko abanyamakuru bafunze igihe kirekire ku isi. Impuguke z'umuryango w'abibumbye wita ku burenganzira bwa muntu zasabye ubuyobozi bwa Eritrea kwitaba muri Eritrea nta makuru yamutanzeho kandi hari ubwoba ko ashobora kuba atakiri muzima yaba afite imyaka 60. Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 umukobwa wa Isaac witwa Bethlehem azamwakira iki gihembo i Stockholm. Urakoze kamusi kurarwa avuga cyane amakuru ushobora kumva mu cyo kurya rwa internet kuri wayishatu akadomo radio rwanda.com no kuvuga za Facebook, YouTube na Instagram ndetse n'ibyo wa radio yacu. Wanje mu ntara yagira nk'isanzuye kwisi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuri
mpuzamahanga wo gukemura no kurwanya amakimbirane mu mujyi wa Goma muri Kivu ya ruguru yumvikanije ko amakimbirane agenda yiyongera ku rwego rwo hejuru muri iyi minsi. Muri we ufite umwanya wo kwigisha urubyiruko n'abandi baturage basanzwe uburyo bwo gukemura amakimbirane. Inshuro buri wese agomba kugira ikibazo cy'amakimbirane, ikibazo kigomba gukemura kandi abishinzwe umwete. Mu burasirazuba bw'igihugu cyacu abarenga miliyoni 28 b'abaturage bose bavuyeho ibibazo by'amakimbirane. Ibyo biterwa n'uko muri aka gace habarizwamo iterabwoba, bitwara intwaro kandi ugasanga yose igamije kurwanya ubutegetsi buriho. Ibyo rero bigatuma habaho ibibazo by'amakimbirane bikomeye cyane. Iyo harimo ibiganiro nk'ibi bituma umwanya wo guhura n'urubyiruko tukarwigisha nabo bikabushyira imbaraga mu rwego rwo kurwanya amakimbirane. Ni ibirori byitabiriwe n'abantu batandukanye biganjemo urubyiruko n'abagize amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu asanzwe akorera mu gihugu n'ayo hanze y'igihugu. Aba bagaragaje ko amakimbirane, intambara z'urudaca bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage cyane ku rubyiruko. Espoir Ngarukiye umugore babyitabiriye, kuri we ibiganiro ku mpande zirebwa n'iki kibazo bishobora gufasha ubuyobozi guhosha amakimbirane. Muri iyi nshuro ibiganiro bikorwa ku mpande zose zifitanye amakimbirane, bitekereza ko bishobora guhundura ikibazo cy'amakimbirane kubera ko akenshi dushakira ibisubizo aho bitari kandi ibisubizo bigomba kuboneka muri twebwe abaturage. Ibiganiro hagati y'abafitanye amakimbirane ubona ko byihuta cyane kurusha inzira zose zishobora gutangizwa n'ubuyobozi cyangwa ibindi. Leta igomba gushyiraho ingamba zifatika kugira ngo abafitanye amakimbirane baganire. Ibyo bikora gutyo ntawe uzadutanga uburyo hanze. Mbere usigaye ku ruhande bwana Vincent Bigira umuyobozi w'urubyiruko rw'abahungu by'abatutsi mu ntara y'Ikivu ya ruguru avuga ko rimwe na rimwe abayobozi bagira uruhare rukomeye cyane mu izamuka ry'amakimbirane mu baturage. Aragira ati uko abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagiye basimburana, wabashije guhuza abaturage, wakora umuturage gusa guhuza abaturage kimwe nk'uko bimeze ufite intumbero. Ibyo byaje kunanirana bivuze ko turabona ubuyobozi buhagarariye igihugu cyacu twabaje guhuza abaturage bacu kuko urebye izahura n'izarimo amacakubiri y'abarimo bantu kuzagenda ibikoresho abantu kubikoraho kuri kuko yarabikoze. Jean Claude Matabaro we abona ko kugira ngo amakimbirane acike burundu mu burasirazuba bwa Kongo abaturage bagomba kubaho mu bumwe no kwirinda kwiyunga n'imitwe yitwaje intwaro. Amakimbirane ashinzwe kubera buri muntu yakwimenya akamenya ko Imana yamuremye kandi akamenya ko n'uruhande rwe nawe yaremwe n'Imana. Noneho atabizanyemo ibyo kurwana, atabizanyemo ibyo kumena amaraso, ariko akamenya ko ino kintu nta cyo mfite ariko no mu bavandimwe nabwo n'uruhande rwacu agiye reka ntimusabe mu mahoro atari ibyo kumata wamufatira intwaro ukamena amaraso y'abanyagihugu. Kandi abayobozi baza muri uyu bwabaga gushakisha umugambi w'ubugazo bw'intambara kuko nizo zitera izamuka ry'amakimbirane mu karere no kwiyongera ku mubiri w'abasore binjira mu mitwe yitwaje intwaro igamije guhungabanya umutekano. Niko Ntasugi Simba Baudouin uhagarariye ishyirahamwe ry'urubyiruko Dynamique des Jeunes Leaders pour le Développement abibona. Amakimbirane yabaye menshi hejuru y'intambara. Urabona intambara zatangiye 1993 zirazamuka na n'uyu munsi turacyari mu ntambara. Abana bavutse bakura mu ntambara, bakura mu ntambara, umunsi bakiri mu ntambara. Wakagombye gusaba ko leta yacu ya Kongo yagakemura ibibazo by'intambara kugira ngo abaturage bongere babane mu mahoro. Ibyo bintu byabasha kugabanya amakimbirane. Uretse kuba intambara ziri mu bitera amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, amashyirahamwe atandukanye aharanira uburenganzira bwa muntu mu gihugu kuri raporo zitandukanye yagaragaje uburyo kuba hagaragara ubwinshi bw'amoko mu gihugu nabyo ubwabyo bijya n'ubwiyongere bw'amakimbirane. Imezi ishize kandi ubuyobozi bw'umuryango w'abibumbye ushinzwe kubungabunga umutekano muri Kongo MONUSCO bwakoresheje amahugurwa n'amasomo atandukanye muri teritwari zose zo mu burasirazuba bw'igihugu yaragamije guhamagarira abaturage kubana mu mutekano bakagendera kure impamvu zose zabatera kubibanamo amacakubiri n'ibishuka bakomera. Ijwi ry'Amerika Igoma.
gatandatu duhuriye muri karitsiye Taba ya zone Gihosha bagiye kuvoma mu mabarabara y'amakaritsiye atari make y'igisagara ca Bujumbura hanyuraniranwa bikoreye amabido indobo n'ibindi abasunika amakinga abapakiye amazi hamwe n'abakoresheje ivyuma binini basunika vyuzuye ibivomesho bamwe bavuye kuvoma abandi bariko bazunguruka barondera aho boronka amazi amabombo rusangi arenga 10 twaciyeko mu gisagara cose ahenshi ukuri gusanga byifashe hagati y'abana biboneka ko bakiri bato cane imiyabaga abagore n'abagabo bose baje kuvoma Irakoze ni umusore afite imyaka 17 akora mu nzu y'uburiro uri kubarabara hati umunani muri zone Cibitoke afite amabido abiri mu minwe agiye kurondera amazi nayo umugabo afite imyaka irenga 35 apakiye amabido indwi ku kinga uri kubarabara rya gatanu mu Cibitoke nyene bose bavuga ko batorohewe n'ikibazo c'ikena ry'amazi riri mu gisagara wano ujina yahantu mu Cibitoke kwakamira amatanja mutakura cyasanga kuzira bina aho aho kuri duze hari ya kuri aronde bone bapasoni bo tubasanze mu mihana yabo muri karitsiye Mirango ya mbere ya zone Kamenge no mu matafari muri zone Gihosha ya komine Ntahangwa bose umwiyoboro ni wose ku kibazo c'amazi ngaha dukunze kwifashisha nyabagere nayo umwanda usaba ko woduha amazi kurugezo no kwiruka amazi ku matafari ngorane n'ikibazo ukwezi amezi abiri ata amazi tubona amezi atatu arahera tutaronse amazi nkoresha nyabagera nayo ni bwa bucafu ubufatse igihugu dusanzwe turamisuza amazi asa n'icatsi kibisi hamwe na mugenzi we barasaba kugarukirwa kuko uburyo bwotunze umuryango busigaye bumagwa n'amazi bagahitamo gukoresha ayo babonye kuri ikibazo c'amazi ni hatari atebye twashoboye nko kuva uhiga ubuzima hamwe n'amazi mwoga kana yagashamukaga yanayadasha ubutindesa ubutoga kugira ngo ushobore gahita utamutse cyane ugeze hose n'indogo ku mazi usanga ari yose uyu mugabo afite imyaka irenga 40 uwo muri karitsiye Nyabagere umusanzwe atamariye abariko bavoma amazi y'uruzi Nyabagere kubwiwe ngo nataha urukundo leta yitaho kuvuririza gusumba ku bikinga murabe abanyagihugu bari hajya bariko baravoma amazi benshi barifite abone yuko koko abanyagihugu bakuwe muri gisagara cya Bujumbura kubura amazi kuko naho nyene batarigize icya kibazo nyene kitogwa bihura naco gukoresha uburyo bwinshi bwo kuvura indwara z'ibyaduka ahubwo ngo turungikira amazi muri zone Muhana ho ngo ntiborohewe n'ubuzima barimwo hari ibyankenerwa mu buzima no ku mubiri w'umuntu bariko baribagira kuko atakundi bogira hamwe turatinya tukaja gusaba indaharo abafite toilette zo hanze bikoronka amazi byademeye dukoresha muri toilette zo mu nzu urashobora kumara 2 semaines utoga mw'ijoro naho ugashoka pasiporo bideye amazi meza cyangwa bazatanganika neza beza yo kumwana uyafite iyo kugira iratenye cyangwa bitabi cyangwa bibaza ukuri dusaba ko bodufasha ukinisha amazi ukuri buratuye kuri uwo mwimuro w'abanyagihugu mweshamwe n'igizo rero gutanga amazi n'umuyaga nkuba nta muti babona Dr. Engineer Jean Albert Manikomba umuyobozi mukuru wa Regideso avuga ko amapompo atanga amazi ashaje cyane ahari yagenewe gukora ipompo zitandatu ubu akora 3 gusa nazo zigatanga ayadakwiye ari munsi y'imiti yayo zitanga n'ahavuga ko ibyuma byo gufasha gusubiza ibyononekaye no kubaka ashasha byashitse nawe ntabona umuturama kw'ikena ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura uvuga ngo abene gihugu kwizera ko ikibazo cy'amazi gitora umuti burundu mu myaka ingahe icyo ni ikibazo giye kwishura cyane kugira ngo ikibazo cy'amazi terege inyishu burundu nuko tugira station de pompage niniya cyo no kugira abene gihugu nuko twakora ibyo byose tugwana avec ibikoresho byacu atubakabisha mugabo ubuye ndababwira ngo mu mwaka n'ameza ya oya n'abandi kudaresha ubushikanganje bw'amasoko ntanganguvu mu butari n'agataka uko ni ubushikanganje Ibrahim Uwizeye abona ikibazo cy'ikena ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura ariko uyu munsi abenegihugu bagiye kugira barubaka cyane ku buryo bubatse amakaritiye menshi cyane tugejeje amazi nta ngufu zagiye zakurikiye nk'uko abenegihugu bakoze kugira ngo bubake amakaritiye kuri uko gusamara kw'abajejwe gutunganya
igisata c'amazi Gaspar Kubako umuhinga mu bijanye n'inyubako asaba ababijejwe kwemera ko bananiwe bakikora ku babishoboye. Abantu baragwirirana n'uturenga bagwirirana ku rugero uruvuga yuko udashobora guhamagara ngo iruka ubuhinga bw'umukoro mu bushikiranganji amasoko n'amazi kandi boba kubikora bahinga mu hanze naho boba tugurane bobikora. Amakenga ni menshi ku banyagisagara ca Bujumbura ubuzima bwabo no ku kibazo co kwirinda indwara y'akaranda k'inkende itari isuku kandi iriko irarandagata. Nayo mu masoko bavuga ko atakundi bogira mu gihe no mu mihana yabo babona ko ivy'amazi bisa n'ivyananiranye. Uburenganzira bwa muntu biratangaza ko hafi y'ijana ry'abamaze kwitaba intambara muri Gaza ari abagore. Inama muri raporo iryo shami ryasohoye kuwa gatatu gishize ryamaganye icyo gise ihohoterwa ry'amahame y'ibyemezo by'amategeko mpuzamahanga agenga ubutabazi bw'amasoko y'ubutijima. Imibare ya Loni yerekeye amezi arindwi ya mbere y'intambara ishyamiranyije Israel n'umutwe wa Hamas mu muhora wa Gaza. Intambara imaze umwaka urengaho ukwezi. Umubare w'abantu bishwe basaga 8,000 muri aya mezi arindwi niwo wagenzuwe n'ibiro bya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu. Umubare ni mutoya cyane ku bihumbi 43 bitangazwa n'inzego z'ubuzima muri Palestina bari bamaze guhitanwa n'iyi ntambara mu mezi yose 16 imaze. Ariko uko Loni yerekana ibigereranyo by'imyaka n'igitsina by'abishwe irahuza n'ibyemezwa na Palestina ko abagore n'abana aribo bagize umubare munini w'abahitanwa n'iyi ntambara. Mu itangazo riherekeza raporo yaryo y'amapaji 32 iri shami rya Loni rivuga ko umwanzuro waryo werekana icyo wita ihonyora rigenderewe ry'amahame remezo y'itegeko mpuzamahanga rigenga ibikorwa by'ubutabazi. Aya arimo iryo kumenya gutandukanya abasivili n'abarwanyi ndetse n'iryo kudakoresha ingufu z'umurengera zangiza. Bwana Volker Turk umukuru w'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu yagize ati ni ingenzi ko habaho iryozwa rikwiye ku bijyanye n'ibyaha by'ihonyora rikomeye ry'amategeko mpuzamahanga binyuze mu nzego z'ubutabera zizewe kandi zitabogamye. Kandi ni ngombwa ko hagati aho amakuru yose akenewe n'ibimenyetso bikusanywa bikabugwa. Israel byahise igira igisubizwa ku myanzuro y'iyi raporo. Igisirikare cya Israel cyatangiye ibitero byacyo cyihimura ku bitero by'iya karindwi kwa cumi mu 2023 byagabwe n'abarwanyi ba Hamas bigahitana abantu 1,200 mu majyepfo ya Israel. Aba barwanyi kandi batwaye bunyago abantu basaga 250. Icyo gisirikare kivuga ko intambara yacyo cyitwararika uburyo kidahungabanya abasivili muri Gaza, kikagereranya ko hafi buri musivili umwe yishwe kuri buri murwanyi wa Hamas. Ibyo bigaturuka ku myitwarire y'abarwanyi b'uwo mutwe bifashisha inyubako n'ibikorwa remezo by'abasivili. Ku ruhande rwawo umutwe wa Hamas wo uhakana kwifashisha abasivili n'ibikorwa remezo byabo birimo n'ibitaro mu buryo bwo kwikingira. Raporo yerekana ko abagenzuzi ba Loni basanze umuto mu myaka mu bishwe muri iyi ntambara ari umwana w'umuhungu wari umaze umunsi umwe avutse, naho umukuru kuruta abandi akaba umukecuru w'imyaka 97 y'amavuko. Bose hamwe abana bagize ijanisha ringana na 44% by'abishwe, aho bari bafite kuva ku myaka 5 kugeza ku 9 aribo benshi, bagakurikirwa n'abafite hagati y'imyaka 10 na 14, hakaza abafite kugeza ku myaka 4. Uyu muryango uvuga ko imiterere y'iyi mibare igaragaza uburyo habayeho kunanirwa kwitwararika no gukumira impfu z'abaturage b'abasivili. Raporo kandi igaragaza ko ku ijanisha rya 88% abantu bagera kuri 5 cyangwa barenga bagiye bicirwa mu gitero kimwe. Ibyo Loni ikavuga ko byerekana ko igisirikare cya Israel kirimo gukoresha intwaro zifata ahantu h'ubuso bwagutse cyane. Gusa uyu muryango uvuga ko zimwe mu mfu zishobora kuba zaranaturutse ku bisasu byayobye imitwe yitwaje intwaro y'Abanyapalestina. Mu Burundi abarimu bo muri kaminuza y'igihugu bakomeje kureka akazi bakajya gushaka aho bahembwa neza. Mu kwezi gushize abagera kuri 40 barasezeye. Abanyeshuri bafite impungenge ko amasomo ashobora guhagarara. Inkuru y'ijwi ry'Amerika yabateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi ikagezwaho na Thierry Ndayishimiye. Intandaro yo guheba akazi muri kaminuza y'u Burundi haba ku bakozi basanzwe canke ku bigisha n'agashara kadafashe nk'uko bivugwa na sendika y'abigisha b'iyo kaminuza y'u Burundi. Dr Desire Niyuhire yigisha mu gisata c'ubuvuzi anarongoye iyo sendika aherutse kubisigurira ijwi ry'Amerika. N'agashara k'ibiti umushahara kijanye n'igikoro dushobora gufata umwarimu wa kaminuza afise urupapuro rw'urusengero rwa Dr aje ava mu bihugu bitandukanye aho ashobora kuba yahora aronka n'amahera aruta ayo aza kwimana hari munsi yayo ahora aronka umunyeshuri byinshi bigasiga mu
munsi y'amadolari ayo mahera utabuze yuko ntabwo biba kuyakora. Iryo genda ry'abakozi ba kaminuza ryatanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 ritera ryongereza umurindi nk'uko umuyobozi wa kaminuza abivuga mu rwandiko yarungikiye umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2024 afatiye ku bagera ku 118 bahevye akazi mu mwaka w'ibihumbi 2024 harimwo abigisha 41. Mudazimana irabona arongoye iyo kaminuza yamenyesheje ko ico kibazo kigiye guhungabanya ibikorwa vya kaminuza hamwe atagikozwe vuba. Ivyo biranemezwa n'abanyeshuri nabo nyene babwiye abakozi b'ishuri ry'Amerika ko kubona ababaha ubumenyi bahembwe ntica n'ikize ariyo ntandaro yo guheba akazi. Agahombo cyane rwose nko muri kaminuza y'Uburundi kuko umwigisha wo muri kaminuza y'Uburundi yigisha ikintu yigiye kandi hariho n'abo usanga bagiye kugira wongere kuronka uyundi kumusubirira ari ngorane. Usanzwe umwarimu ategerezwa kubahwa ku vyose kuko we akeneye ubuzima bw'igihugu. Mu bihugu byateye imbere usanga umwarimu ariwe ahembwa amahera nyene akwiye neza, mugabo ngaha mu gihugu babashira hasi. Abo bakozi ba kaminuza y'Uburundi baheba akazi baja gukorera ayandi mashirahamwe akorera mu gihugu imbere canke mu makungu iyo bahereza umushahara ufatika. Professor Desire Yuhire anarongoye sendika y'abigisha ba kaminuza y'Uburundi afatira ku kuntu amakaminuza yo mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko afata abakozi bayo. Sinzi ko abategetsi barahaguruka ngo barabe bavyige barabigana canke izamugarukana kuzigarukana kuzishira ku rugero zitegerezwa kuja ukibagiye bahembwa amahera meza. Muri Kongo abarimu bahembwa $2,500 mu Rwanda naragerageje kuraba usanga twese ubundi kurusha bafise tutanabuhari turabushara dusanga baregereza amahera $2,000. Mu kwandika umuyobozi wa kaminuza y'Uburundi yarungikiye umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi ntiyatongoye igituma abo bakozi b'ikigo arongoye bakura meza. Ubu rwandiko rwo kuwa 16 ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze w'ibihumbi 2024 rukavuga ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 hahevye abagera kuri 18 harimo umwigisha umwe gusa. Mu bihumbi 2021 bari 25, mu mwaka w'ibihumbi 2022 naho bakaba bari 27. Iryo kete nyene ritomora ko abaheba akazi ka kaminuza y'Uburundi kongesha ari abagabo. Mudazimana irabona akavuga ko ku 118 bagiye muri uwo mwaka w'ibihumbi 2024 abagabo barenga 90. Ivyo guheba akazi byaheruka kuba mu mwaka w'igihumbi 1993 kubera umutekano muke warangwa mu bigo by'iyo kaminuza. Uwo nawo wari waturutse mu igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere yari yitorewe n'abanyagihugu n'ubundi bwicanyi bwagiye burarandagata mu gihugu cose. Si muri kaminuza y'Uburundi honyene abahakorera bamenyesha ko agahembo bahabwa buri kwezi ari nica n'ikize. No mu bindi bisata nuko nk'uko bimenyeshwa n'amahuriro y'amasendika y'abakozi ba leta Kosibu na CSP. Celestin Nsabimana arongoye urunani Kosibu. Mu rwandiko rumenyesha yuko turi duserukira abakozi bose badutura ingorane cyane cyane by'ibiciro byananiranye badashobora kubaho. Muri urwo rwandiko twerekanye buhoro buhoro rugena umukozi asanzwe hagati afise umuryango afise umukenyezi n'abana bane kugira ashobore kubaho uburyo bukenewe amahera akindi twavyerekanye ko mu rwandiko birashika miliyoni 8. Rero ivyo rero ni ibintu novuga bavuga ku bifaransa birimo bivuga ni ku kwezi. Hanyuma rero urumva gupanga byananiranye dusaza tuzi nkaho mu gisagara cya Bujumbura no mu bindi bisagara byo hagati mu gihugu abarenga 80% b'abanyagihugu bahaba barataha. Abahurikiye mu masendika y'abakozi cyo kumwe n'amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike mu Burundi bagasaba ko leta yotunganya vuba inama rukokoma yo kurabira hamwe icokorwa mu bijanye no gutunganya gushasha imishahara n'ibiciro ibihuha bitarahuhuka. Urakoze cyane ndagirishe dusubire mu Rwanda aho umunyamakuru Jean Claude Munyandinda agaruka ku nkomoko y'umukino w'igisoro. Utwo tuntu twibarangura nk'amashaza yumye ibarangura ku isahani ya plastique batwita inka z'ababugu. Izo mva mvuga ntabwo ari nk'amahembe tumenyereye, ntabwo ari izi tworora zikaduha umukamo, ahubwo inka z'ababugu. Ababugu ni abakinnyi b'umukino w'igisoro, umwe mu mikino gakondo mu Rwanda ushingiye ku kumenya gutekereza vuba no guteranya imibare mu buryo bw'akayobera abaswa. Mbese ubundi uyu
igisoro cyangwa kubuguza uteye ute, ukomoka he, wazanywe nande? Igisoro kigizwe n'utwobo 32 bacukura mu giti, abakina bagakoresha isoro bakunze kwita inka, abadafite ubushobozi cyangwa abana bato bashobora gucukura hasi bagakina bakoresheje utubuye dusanzwe. Intego y'abahanganye mu kubuguza nuko buri wese aba ashaka kujyana isoro za mugenzi we kugeza ubwo amusigaye weru. Inzobere muri uyu mukino aratuvuguriraho bike cyane mu biranga imikino y'igisoro, kuko kubimenya byose ari isomo mu yandi. Iyo ababogo babiri banditse bakina, imihigo iba ari yose hagati yabo, haba ku kibuga nyirizina aricyo gisoro, haba no ku rugamba rw'amagambo. Uyu mukino w'igisoro ufite umuzi mu mateka y'u Rwanda wadutse mu kinyejana cya 16. Abacukumbuzi mu mateka bavuga ko imandwa nkuru y'u Rwanda Ryangombe ry'Ababinga, umuhungu wa Nyundo, yakundaga guhora ashyigitse na mwene se wabo Mumutumucuni. Buri gihe uko bahuye mu mukino w'igisoro, Mumutumucuni akamugaragura, aribyo bita kumuganza mu nyunguramagambo yabugenewe. Gusa uyu mukino wahimbwe n'umwami Ruganzu II Ndoli. Mu bintu byinshi uyu mwami w'amayobera yibukirwaho harimo n'ibisigarira by'imyobo ifukuye yifashishaga mu gukina igisoro. Hamwe na hamwe mu Rwanda iyo myobo y'igisoro ikaba ikihagaragara. uhagaze mu rutare ruherereye mu karere ka Huye, mu murenge wa Mukura, akagari ka Bukomere, mu mudugudu. Uru rutare rufite amateka akomeye, amateka ajyana n'umwami Ruganzu. Amateka atubwira ko uru rutare ari rwo yajyaga yicaraho akabuguza bya bindi byo twita ngo ni ugukina igisoro. Uru rutare ruriho imyobo, iyi myobo niho yajyaga ashyira bya bindi bita akabuguza mu gihe inka ze zabaga ziryagiye ziriho. Umukino w'igisoro usaba ubwenge budasanzwe no gutekereza byihuse. Ntabwo bihagije kumenya amategeko y'uwo mukino cyangwa kumenya guteranya no gukuramo ngo umuntu ahite yitwa umuhugu ukwiriye iryo zina. Amwe mu magambo y'umwuga akoreshwa mu mukino w'igisoro nko kugereka, guca umuvuno, kuvunura inka, umutwe, kurasa, guteba, icyanga, kugarama, guturunyana n'ayandi. Jean Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Dusoreje aya makuru y'iwacu mu ntara, bakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira